Dili jud kumutuan ang dili importante ang kwarta bay. Oy. Nga naman day bay. Tungod kay ang kwarta manggod, mao manggod ay pinakahumot nga perfume sa tibuok kalibutan. Ha? Bisag dili pa ka maligo bay. Basta doon na lang kay kwarta. Humot kay kasi mo mga silingan ug mga kay gagawan. Pero kung wa kay kwarta, bisan pag maligo kag pila ka pahumot diha. Baho paghihapon ka sa tae. Wadyoy mo dool ni mo, oy, ug di ka mamatay. Pre, dali ara jud sa panahon, no? Mao lagi pre. Paspas jud kayo. Mahinom-dom pag ko sa una, pre. Nga magkanta-kanta pa ta atong may tos mainis. May shoulder, may head. Bitaw no? Nga naman day karon pre. Ay, dili na jud yung taon pwede. Kay nagsige na malantag pahilot. Naala po ni bugal-bugalaw na akong ex ay. Ay Rose, pwede mangutana? Unsa man ang pangutana nimo? Dali ah. Kadiyot ra bitaw ni. Kay unsa man lagi nang imong pangutana? Kung kintahay ba ug wa kay kamot. Magsuot maghihapon kag singsing. Ay, syempre, dili. Unsa man boy ako suotan ug way kamot? Kung wa kay tail, magsuot gyapon kay sapatos. Ay, unsa man suotan ug way tel? Unya, ngano nagsuot man kag bra, nga wa man kay dughan. Hilom niya ay. Nagsuot man gani kag boxer bisan way magunitan.